lagu ni. Lepas ni Syekhona, lepas tu Qalbi Fil Madinah. Terima kasih Yusri Han, terima kasih tap screen. Ya Habibunal Karim, Habibunal Karim, Syailillah, 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 Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Saqafuna wali, Saqafuna wali, Syailillah, 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 Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Okay. Boleh next Syekhona. Mungkin lagi 2 lagu, lepas tu saya nak end. Boleh tak? Boleh ke boleh? Okay, jom Syekhona Terima kasih Mek Dira, tap screen. Yusri Han, terima kasih. Daripada tadi lagi dia. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Okay, jom. Ma'asalama fi amani Syekhana, Allahu Rabbi Irhamhu Rabbi Ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani Syekhana, Allahu Rabbi Irhamhu Rabbi Ruhina ya Rabbana. Terima kasih yang tap screen. Yang mana yang baru masuk, Assalamualaikum semua. Jom Syekhona. Ya badratin min hazza kulla kamali, madza yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badratin min hazza kulla kamali, madza yu'abbiru an ulaka maqali. Sama-sama ya. Ma'asalama fi amani Syekhana, Allahu Rabbi Irhamhu Rabbi Ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani Syekhana, Allahu Rabbi Irhamhu Rabbi Ruhina ya Rabbana. Program tak? Boleh. Terima kasih yang tap screen. Yang share live, terima kasih. Yang dah follow pun terima kasih. Siapa yang belum follow, cuba follow dulu. Cepat.